Da napišem zbirku, motivisao me svijet u kojem se nalazim, društvo, prije svega Novi Pazar i Beograd, gradovi u kojima sam boravio najveći deo svog vremena. I naravno različite knjige koje sam čitao, prije svega generalno to je svijet ideja i ja sam s tim idejama izvlačio neke svoje ideje i na kraju pisao pesme. Pesma ne nosi slučajno naziv tespih zbog toga što tespih ljudi često koriste kako bi zikrili, odnosno slavili Boga, tako da negde moja namera je da ljudi u tim pesmama zapravo vide slavljanje tvorca, kreatora, svega, jer mislim da su to neke od najvećih istina koje postoje. U samoj zbirci možete naći pesme koje su religijske tematike, pesme koje su društveno angažovane, pesme koje su čisto emotivne i tako dalje. Ja prije svega gledam život običnog, dakle prosječnog čovjeka i trudim se da zumiram njegov život i da vidim sve te njegove muke svakodnevne s kojima se on suočava i da iz toga napravim neku pesmu kao nešto što će da ostane možda kroz istoriju, možda, nadam se, kao svedok jednog vremena, jednog života. Pa ta vijest me, da kažem, iznenadila u Istanbulu. Kažem iznenadila jer zaista jeste. Nisam očekivao samo slanje pesama, dakle, pesme su bile u nekom folderu, ja sam čuo za konkurs i poslao, dakle, posle toga nisam uopšte ni razmišljao o tome, nisam se nadao i zaista je bilo šok i iznenađenje. Prijatelj mi je javio i prosto trebalo mi je neko vrijeme da shvatim da je to zapravo istina. Kao nagradu dobio sam štampanje 1000 primjeraka i štampanje knjige se očekuje za nekoliko meseci, a sama promocija knjige će vjerojatno biti tamo negde na jesen. Ovo nije moja prva zbirka pesama. Ja sam tokom gimnazije, dakle kao maturant gimnazije, objavio svoju prvu zbirku pesama Okovi 2014. godine. Prva promocija će biti u Novom Pazaru, naravno, jer je to moj matični grad, moj rodni grad, ali vjerovatno i u drugim gradovima, prije svega gradovima Sandžaka, tako da vjerovatno tu će biti mogućnosti da dobiju knjigu. U suštini za pisanje pesama nije potrebno neko vrijeme. Potreban je samo trenutak, dakle taj trenutak inspiracije koji može se nađe jednostavno u bilo kojoj aktivnosti, dakle kuće, prilikom trčanja, dok se pije kahva, dok se priča s prijateljima ili dok se vidi neki društveni fenomen. Dakle u tom trenutku se može naći i nije potrebno neko vrijeme. Prosto ja zapišem ili u svojoj svesci malo koju nosim sa sobom ili na telefonu, dakle nije potrebno neko ogromno vrijeme za to. Završio sam medicinski fakultet u Beogradu prošle godine i zašto medicina? Zbog toga što medicina nudi ogromnu inspiraciju za pisanje pesama, dakle, sa bol i patnje ljudi koji jednostavno leže u bolnicama, ljudi koji se obraćaju lekaru, je usko vezano sa poezijom. Imamo mnoge pesnike, recimo kao što je pisci, kao što je Čehov, koji su istovremeno bili i lekari, i pisci, i pesnici. Završio sam pripravnički staž i položio državni stručni ispit i trenutno sam na Zavodu za zapošljavanje, čekam i nadam se poslu. U suštini ja volim da pišem slobodnim stihom. Taj stih je prosto uglavnom stih bez rime i on mi omogućava taj slobodno izražavanje i bez ti neki, da kažem, obruča ili stega koje bi mi neko nametnuo. U književnosti nemam jednog uzora, imam više uzora. Što se tiče proze, volim da čitam Hermana Hessea, naravno našeg Enesa Halilovića. Što se tiče poezije, ima tu više pesnika, recimo ženskih pesnika, Ana Blandijana kao jedan vrhunski pesnik, Tadeuš Ruđević, koji me inspirisao za mnoge pesme. Eto, to su neke pesnika i pisaca koji su uticali na mene.
Pa rijetko ko u svijetu može da živi od svog pisanja, zbog toga što, nažalost, danas književnost u svijetu teži da bude komercijalna i da samo ono što je zanimljivo, nešto što je površno, može da se proda i urednici ili izdavači, izdavačke kuće uglavnom računaju na to, dakle na zaradu. Njima nije toliko bitno samo književno delo i mislim da to stvara jednu ogromnu demotivaciju za mlade, a posebno ako uzmemo u obzir i generalno narativ koji postoji u našem kraju, posebno da sve što ne donosi momentalnu finansijsku korist nije nešto čime bi se mi trebali baviti. Mislim da mladim u Novom Pazaru nije pruženo i ne pruža se dovoljno šanse u mnogim sferama. Mladi nisu zastupljeni puno u medijima. Opet da kažem, mislim da postoji taj neki narativ da nemaju šta ni da kažu. Kao što često neki ljudi to vole da kažu. A također postoje problemi koji su vezani za zapošljavanje, za sam posao. Možete samo pogledati buseve koji nedeljno recimo idu iz Novog Pazara u neke zemlje zapada, ili možete prošetati radnim danom, recimo, ponedeljkom. Gradskim šetalištem vidjet ćete da su kafići puni. Dakle, a imajući u obzir da je Novi Pazar jedan od najmlađih gradova u Evropi, postavlja se pitanje zbog čega je to tako. Mislim da je pitanje mnogo kompleksnije ili da odgovor zapravo nije lokalnog karaktera. Da bismo mi dobili neke fabrike, institucije ili bilo šta što bi moglo neku finansijsku dobit, razvoj karijera da donese, potrebne su nam velike investicije, kao što su prije svega autoput i aerodrom. Mladi su ovdje u velikom problemu. Naravno da uvijek imamo izuzetke koji mogu svojim radom, svojim trudom, svojim talentom da se dokažu i da dostignu neke pozicije, neka mesta. Međutim, većina tih ljudi su, nažalost, negdje na nekom drugom mjestu. Mislim da je tužna činjenica da u Pazaru lojalnost je bitnija od sposobnosti. I mislim da je to odgovor na sva pitanja o stvarima koje sputavaju mlade. Moja poruka za mlade na Novom Pazaru, iako to može zvučati možda i prepotentno, ko sam ja da bilo kome šta poručujem, ali eto, neka bude, radovalo bi me, bio bih srećen ako bih video više hrabrih mladih ljudi, koje nije strah da se zauzmu za sebe, za svoju porodicu i za ono što je njihov primarni interes i interes zajednice. Mlade koji će biti vrijedni i radni i koji će se svakoga dana truditi da doprinesu i svom ličnom napretku i napretku svoje zajednice. Pozivam ih da svi zajedno uložimo sve napore raspoložive kako bi Novi Pazar i generalno Sandžak učinili mnogo boljim mestom za život nego što je sada. I na kraju citirat ću jednog velikog državnika i pisca. Ljudi će vjerojatno znati ko je on. On je rekao: kako ćeš pognute glave ispod zvijezda.